Akurikana na Abdi Hassan, County Commissioner wa Uasin Gishu, kigena gya ciringi milioni 30 nikio kiigitwo kuriha onjoria nini ni undu wa guthamathamio wakini wa barabara maili 9 nuthu yake gukirikana gukorwo kirihitwo mutaratara uria urerikana gukorwo gumirwo ni ngukumio na njira nene kuria andu aria matavatie kurihwo ario mateithikite undu uria uritio korwo githurimo ringi, isipokuwa watu 7 ambao wako kwa Cooperative Bank ndio iko na shida. Watu 35 hawajalipwa. DC na security committee yake, yani sub county police commander, DCI, nani wale wengine watakuja kuingilia hii nyumba baada ya nyumba kuregister upya. Kigene gya ciringi milioni 400 iria irutitwo kuri haria mahutitio ikirikana gukorwo igethiururuka ofisini cia avitha migunda mwaka umwe kuma ciarekererio. Tunataka wafanye haraka iwezekanavyo, waje walipe wananchi, mradi uendelee. Na ikiwa mradi huu utakwama kwa sababu ya uzembe na kufanya kazi yao kienyeji, basi watakuja kuona kitu ambacho kilimfanya kuku akose nini ama kanga ikose nini manyoya. Makiria ma ciringi bilioni 6 nicio ciaheanirwo gwaka bypass barabara-inĩ nene ya Eldoret. Makiria ma ciringi bilioni 6 nicio ciaheanirwo gwaka bypass barabara-inĩ nene ya Eldoret guthie Kisumu kuma duka-inĩ cia Cheplas K na kuingira mwena wa maili 9. Tabarĩra ĩrĩa yarugũririo mwaka mũthiru nĩ mũtongoria wa bũrũri netanyĩtwo kuinĩkĩrĩria mwaka-inĩ ũyũ.